გამარჯობა გილოცავთ მოგებას. მადლობა. რა სიტყოდით თქვენს ბრძოლაზე? ჩემი აზრით ძალიან მაგარი იყო, მაგრამ თქვენი მეტოქეს შემეჭოდა. ჩემი აზრით კარგად იბრძოდა. Լավ էր, փառք Աստծո, նորմալ էր, լավ պարապել էինք, մեր պարապմունքի արդյունքը ցույց տվեց։ Փառք Տիրոջը, ինչ ասեմ։ Դիախ դա։ Თქვენი აზრით? გადავთარგმნო. დიახ. ինչ էսի որ մոռացա დამავიზდა. არა. խնդրում։ Մადლობა ღმერთის დახმარებით შევძელით ჩვენ მაგრად უზად ვიღავით დიდი ხანი ვივარჯიშეთ და ეხლა შედეგიც ნახეთ. დიახ და მე მაინტერესებს თქვენი აზრით რა იყო თქვენი უპირატესობა. Առավելությունս էլի եմ ասում ու ասում բոլորն էլ սպորտսմեն են, բոլորն էլ մկաններ ունեն։ Իմ առավելությունը իմ հավատքն է, իմ Տեր Հիսուս Քրիստոսի օգնությունը ու ուժը։ Ყველა սպորտսմենից մուշავს, ყველა կարի գունտები აქვს, მაგარია, ყველა, მაგრამ ჩემი დახმარე ღმერთია. მე ძალიან მაგარი რაღაც მაქვს თქვენ სახელზე მოფიქრებული და გითხრათ. მაგარი მითხარით. მე ბრძოლი ნაირი, ბრძოლის ტექნიკა ნაირ-ნაირი. წარმატებებს გისურვებთ დაგემშვიდობებით და ნაირი ის აქვს ტექნიკა. Շնորհակալություն, թող էլի եմ ասում, որ Կամայից լիքը շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել, Լիդերբետից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, Կաման լիքը ճանապարհ բացեց մեզ համար եւ մեր բոլոր վրացի եղբայրների եւ մեր հայ եղբայրների եւ բոլորի համար։ Մადլობა գիտև երթել Կամաս, մადլობა Լիդերբեց, Կաման կարեբի գաղո չվենթվիս դա գայրտյանա սոմխեբի դա քարտվելի խալխի գիտև երթելած։ მადლობა თქვენ რომ ასეთი სანახაობა გვაჩუქეთ და წარმატებებს გისურვებთ დაგემშვიდობებით ნახვამდის. Մადլობა։ Მომავალ შეხვედრამდე. მომავალ შეხვედრამდე. Ღმერთით. კარგად, თქვენც ასევე.